Ebi Elton Joseph Mabirizi yabigambiriza oba obyabali mu district ya Bushenyi arukuronda obushagiki aha ntebe bwa president bw'ihanga kandi oguwa esimbire aha kibiina kya Conservative Party. Emisolo mwe mugiwa egisasula ba MP mwe muwa emisolo egisasula ba MP bangi bali 5 ogwo mwendo gwetaga kendeeza. Baminisita baweebwa emirimu naye nga tebalina bye bakola. Kyova olaba nti abantu baba emmere nnyingi ng'ekalamoja bafanjala. Mwe abandi gitunze n'egenda ng'epakingiddwa ekalamoja ne mufuna ssente. Elton Joseph yagaruka yaraganisa kwarukuza kuongeza emishahara y'abashomesa hamwe na n'abashaho ogeisireho n'okuha ebyobwegese ebyabusha. Naye twalowozesa ku bintu bibiri bwe ngenda okunyonnyola. Abasawo n'abasomesa beetaaga omusaala nga mulungi kyekisooka. Bw'owa omusaala omutono owa arts, omusomesa wa arts, owa science n'omuwa nnyingi, kitegeeza nti ono agula mu duuka ddala mu katale kalala n'ono kalala. Mabirizi Joseph teyakomaho yahendera n'ashoborora abanyabushenyi okwahirira okutungura eby'obuhingi obwarukubaha ebikoresa obutale n'okubombekera amakorero agara yambe okwongera omuhendo aha bihingwa byabo. Kakati kye twagala kwe kuddira obulimi tubuteekemu ssente nnyingi, tubwongeremu ssente tutya ng'ebikozesebwa mu kulima tubiwadde abantu. Kubwerere ngenda kubulya sente gye zinaava. Kubwerere abantu ne bafuna ebyuma ebirima ne bafuna n'obukolero obutonotono ng'obwagaggawaza China abantu baayo ne bagaggawala. Bamwe abanyabushenyi ababa beizire omu rukungano heine ebibasha ba Elton Joseph Mabirizi kubakorera yaba yatungire obwa presidenti. Omusinja gwa Uganda n'ensi yona n'okusoma. Wagaga hano ya ndizo na charginga milioni 2, ondiza charginga milioni 1, ondiza charginga mtwala 5. Can't we have ekiteekateeko kimwe kya Uganda kwaja ngomwana ashomera sentezi oba ni primary oba university oba kai abazire kabashobirwe ebanja twabiguzaako okusoma twakwaka ruwaza bwa president noja kutambira Uganda ejeyo myinshi kuno yatwina majani twina omwani twine ntoke tujya basubuzi hati wawabenka president ebintu ebyo noza kubikora hota otwinire program ki ebintu nokubikiro akuremyana kunuleriyo market is not there. You are the president, what will you do for such a thing? Gasha kwa Olivia na Sasra Omolubushenyi.